Eji mileya. Bibla gona mi nyere bere. Au magade goma na mi kala. Enya yo le vevere na mi la. Nye. Hefia me fe kekeli la. Eyata ne ame aleje yo nyemela. Ma zo vivitime o. Ella bena agbefe kekeli la. Aklede epe moji. Agbefe kekeli la klede moji no vinye. Ne eja feto Yesu yo me tu. Eye dede kpokpo fe Ŋuse ya swasio. Eye Kristotɔ va zuzu ya fe Ŋuse swasio la. Magazo vivitime akpo gbedeo. Magagbobe menye nouveau la. Alors nouveau la komenye la. Magagblekeo. Elabe agbefe kekeli fo moaji ele. Eye agbefe kekeli fo moaji la. Nouveau la me zoaji o. Ame ma wonu te fo me zoaji o. Ame ma fo ma wo me zoaji o. Agbefe kekeli la aklede ewo moji. Eye vivitime adore o la. Novinye o. Ejebe mi asenu sia o gome vie mto. Eye mi anyabena. Nou de kasi hien. Kwe leve vie be. Na tia. Nou de ka. Si hien na o. Eye o leve vie be na tia la. Bena na ton po gome. Nye si omele hohogele asi o la. Ya yo me de konaje. E ta foto Yesu do peji le Yohanes fagbata menyi. Bukui we via menye na minenema. Alléluia. Bena ne je yo me la. Mass of victime o. Ela bena agbefe kekeli la aklede o mo oji. Et alors le que bien seigneur amado. Novio. Mais le coucou de namila. A feto lomila. Mi gano badare ya mola. Alléluia. Et yata nous de kasi hia. Kwe le vie be na nya e na tie. Si nye gome poko nye to keke. Si o me le hohoge la si o. Et là, il y a une de popo. Si Kristo Yesu, Chovanami, ameboto kata. O magahuela si ou la. Ne a po de popo vava. Si kenye atizoti Ŋuse, nye atizoti na ola. Oh, ye alagaso vivitime kea. Alaganye nouveau ola kea. Oh, de Yesu mo wodo afakla faula. Ewe deblibola. Bena hoye yisede. Ne na je yomede. Ne meganye amesike gale vivitime somo. Novinyo. Abe ato si Kristotɔ. Alo anye Kristotɔ. Anye maofe via. Bobo nye de bena. Megazo a vivitimo. Bobo nye de bena. Mo sike Kristota. Sike nye amesike onye tare kogwe na mila. Ye kekeli fo moi 100,000. Eye mile nyate fia de asi. Eye mile agbea me. Alo agbea le miame. Eye nye Kristotɔ nye fo Ŋuse kela no nye kplu me. Ne le mola ovinye. O bo. Na le loko po gbesi agba. Ala nyabe nyatefe jijo pokpo mo gala file kecho bena na nya Kristotɔ va vasiao jijo pokpo ndekemo ala kpo mo kata ko nye kike mo banu yo ke amole enya la grade de jisigbe jantakpo ela be alene eye o me okpo o wona kaka gake ya
tofloko vanyana la no vinye ma chonku da fimao ona chonku da de Kristo de kodila numo kata la swasio e ta Bible ko be midu la diji fo fialu fe ya ple fa jejanyanya agbagbe agba eye megbe la nu si o he na mi la afeto to nya nu si o he na mi eye wa cho kata apere na mi. Amen. E yabe mi anoinment ne ma. Mi aro comme ça ne ma. E Yesu peut comme. E yata no vie. Na se comme le kia. Be afeto be. Na tro de nwegbe. Na poto to ki la va pomala. Nous de cas si hia. Ko le visible na tia. Si nye gomo popo. Nye si o me le hogele asiola. Oh. E yenye de popo si Kristo Yesu jova na mi amegbeto katan le Yesu pon komen. Amen. Il est dit galo me di ben ma nye di kakam na amsia on le seigneur komen. Le Yesu Kristo podok wotai. Amen. Kele mi le di ma mi ahle mo fenya le Luka fe agbaleta mo ou kui black tovo eni de blanc nevo e verme. Luc chapitre 10, 38 à 42. Luc chapter 10, 38 to 42. Luc apak baleta mo ou kui bla tovoni choy de bla nevo eviame. Afime mi ahlele bena. Eye o vava mele o fe mo zozo me bena. Eye de Kofia de me eye nyɔnu aɖe si ŋkɔe nye Marta la xɔe ɖe eƒe me eye nyɔnuvi eye nɔvia nyɔnu si woyɔna be Maria la le esi eye eya bɔbɔnɔ aƒetɔ la ƒe afɔnu eye wòse eƒe nyawo. Que Marta le tredi djem le subo gere ŋuti eye o va tsitre gblɔ bena aƒetɔ de metsɔ ɖeke le eme bena nɔvinye gble nye ɖeka ɖi na subo o maha gblɔe nɛ azɔ be ne wòakpe asi ɖe eŋunye alo wòakpe ɖe ŋunye ke aƒetɔ la xɔ edzi gblɔ nɛ bena Marta eyɔe zive eyɔe tirenu zive meyɔ tɔgɔ lo ne yɔ tɔgɔ koa ado baba nɛ ma. Marta ele agbagba dzem eye nele efu ɖem na ɖokuiwò le nu geɖewo ŋuti ke nu ɖeka koe le vevie elabena Maria nɔviwo ti anyuie gome siwo mele xɔxɔ ge le esi o. Alléluia. Amen. Alléluia. Nu ɖeka si hiã koe le vevie be na tia si nye gome kpɔkpɔ nyuietɔ kekeake si wo mate magaxɔ le asiwo o. Eya nye ɖeɖekpɔkpɔ si Kristo Yesu tsɔ vɛ na mi katã be ame siwo katã axɔe dzi se la woakpɔ ɖeɖea. Amen. Miese le xexlẽa me fifi be nɔvi nyɔnu eveawo le aƒe ɖeka me eye woxɔ Yesu abe amedzro ene va woƒe aƒea me. Ke dada Marta si nye Maria ƒe dada gã xɔ Yesu ɖe ƒe aƒea me. Nyagbatɔe ma. Evelia nye be eye nɔvia nyɔnu Maria ya bɔbɔ nɔ aƒetɔ Yesu ƒe afɔnu eye wòse eƒe nyawo. Ke etɔgoa mea, ke Maria ƒe dada gã Marta ya
elle est agbame djem le treme djem le subo gere unti elle subo wolo ene akpa nelia esi de tenu le efe agbagba jeje gede agbagba jeje ple subo gede o unti la etrova titre de afeto Yesu ple enovia Maria gbo globe afeto de mecho de keleme bena novinye gble nye de kadi na subo o maha blene bena wakpere munye jiro ile poba ipoa Yesu gada fiame ekbene ne tutu Yesu le gada fodome amohwe da fiame dakela omo wo chacha nyo nuke hiela omo we o nuke le vezire la omo tie fa gomo bena wa po hoho si o ma ho le o si gbero la omo we ne ma o ke o le subo do wom atradi la gba me jen le treme jam be wa je amenu le egota oh ke nukaye Maria ya wo mahala Bibla de menami le fie bena no via nyonu Maria la yala ebobo no afeto Yesu fe afonu bobo nyenye MAWU vovo yenye subo nye to kekeke MAWU vovo ebobo no afeto fa fonu eye ole fe nyao sem le gama meyala Martha ya elle treme je la gba mejem elle subo kere do wom la fia mebe ya dim de adana foto Yesu Kristo Yesu be dole yewuma Yesu be hia ife nudua ye fa nudu ta vai gbodua awode e vai gbodu susu to realita be na afema ne apia katale pokoko egbe ya ela be Yesu agera afia me vo le eji yila mi po be na Martha dibe ba bu fo no via bere la foto Yesu fon come la foto fon kume be e no vi male pepere ti le subo do amo no vi nye ne ma nu le gbe pata le church ha mema amo le subo do awon pekem fo ko menya foto fo jojo nyenya ola want to story alo want to do fo jojo nyenya de odo kosi he wona subo do ya o ke me jena foto lu pogbere o eye take Martha va a Yesu fo nkume bo e no vi mele pepere ti ola Yesu to lebe oh ala agbagba jeya le treme jem la gba me jembe le subo do o ngakela menye mai hia o eke hia ye no vi o Maria ya eya etie fo gome eyo ma hwele sipo gbede o no vi ye go kame ne tiao ele subo nti do wole nti la me fe didi onu ilo alo gbogbo me fe didi onu ne wo mlea gbogbo me fe didi onu ko ya la wele ye de popo nya te fe to pleve Ŋuse atemu swasio alebena atozi Kristotɔ Vavã ke Ŋuse ke le Kristo mala akpono pe la gome eye nunana kple ngbedodo ko le Kristo Yesu me na amesukata troesie tola asu asiwe no vinye ma gbolo be na tology me evena mo bo gbolo le tology me evena u me be na tolo oji me lo mi le jiga mi le ji nkoko be no vi o mi asenu yo gomenyere ne Kristotɔ nyenye fe Ŋuse na sunyasi ne de kpokpo alo MAWU vizuzu alo amevovo kele oyona le Kristo mela ne miazu amemawo alebena o no vinye mianya mo sike tutu jimile mianya amesike tutu to mienya
si manye chachio, alo habobo, alo miaponu wanao, alo miapele subo ponu wanao, leke miami subo na le miape hame ya, leke miami wanedo ya, miami mele siba me mao nene o, menye nyama ye glomi le o, miato mi kobe, e Martha, ye dadaga la fiame, ye kwa mejurua, voye do kwa mejurua vode, menya amejurua pe nyenye, oh, no via kenye devi fele, kenye tubeje viere, enya mejurua keva gara fiame pe nyenye, enya be nyenye kere yofa pe me, e monye tomaji yo atomto, e ataea, e bobo no afeto Yesu fe klonu, fe afonu, ele fe nyao sem, afeto ho eji glone bena Martha, ele agbagba jem, e ne le fudem na dokio, le nu gede o unti, ke nu de kako le vevie, e ya enye, e si Maria tia, si nye nye gome, si ome le hohogele, e si bede o, Maria po de, Maria po ho, Maria tosi abro de via la me vovo, oh, no viye, o chala totosi si agbelo, to nya ya omelo, le Yesu Kristo fon komen, le ka ho Yesu ade agbo modo, khwe abeleke Martha khwe de papa menene ya, alo khwe abeleke Maria ya khwe nene, le dada fa fiame ya, no viye, dengbele ntikona, dengbele nyasyon ti vevie, elle a ehiana ou, eya, elle vevie na mikata, eyata, so nous les nous si ome. Nous so si a feto dibe na hocho e si ome la enye si aou. Edo la do Jesi Kristo fe nyenye eye na nya nusita ova gbodo. Edo la do Jesi Kristo fe nyenye si ke gobe nyenye edo la do Jesi eye ala nya nu siketa o vagbo odo ne me nya nu siketa ele church ya yido la alo me nya nu keta Kristo vado la ela sesebe na kpode de no vinye wa Kristo va be mi kpode de eya tamale kuku dem no vinye kele gbe ya sem fifia bedi enu fifia ne kasintio ne na dogole fufufe emoko ji no fe gede ya ele doko nu jembe nya mawu bo me ponye o me de kuku na o ela bena ihia do edo nko edo egajade kele bibi bezare ya eye ne me ponye do la amegedo wa bu eyata nyanye siale gbo vaga fufu ya me be nyonyo na geremo jichinyo ne gbagbe jichinyo ke ku cho gare me ke la yo afeto be na gbagbe na yi ne nyate fe ya o ne to la ya tem se gome la ba me gero fe jichinya ku egbe ya de hike manu unti eye o le gbagbo maula yawo o la yo vode oh la desro o la poga o la trofe o la wo ya pe kembe yo no agbogbo ye chichoma hallelujah praise the Lord wa tutu amo fu ayin gbulo o la jigbo fo le church ho amen oh no vio mi kole mi aflumna ye o le gbon ko amese me to ko to ka ba tara gba mi na o fo vio du klo fo vio do foto mi o mi ga poto la ya dudu me e mi me pode dia ha wo mi be le church o me yimuye mi e bo nye church o fe member o ye
Oh, aƒetɔ le avi fam la. Abreka aƒetɔ favile Jérusalem ta ɖe la avi fam la. La be dɔ si ke wòle mi ɖe. Mi me le dɔa gɔme sebo la nɔvio. Eya ta mi gakpɔtɔ le wuli ya dom ɖe mia gbɔ be miase gɔme kaba. Elabe aƒetɔ dzɔdzɔtɔ wònye be yeaɖe ame sia me ne va agbetsivudo la gbɔ. Ne ɖu agbeboloa eƒe naɖi ƒo. Nɔvi lɔlɔtɔwo. Elle vivie ɖe. Eɖo la dzesi Kristo ƒe nyenye eye nanya nu si ta wòva gbɔwò ɖo. Eye nanya eƒe nyenye si nye eƒe enya la. Amen. Si hã na wɔ wò be na se eye na xɔe se. Elabe Maria ele nya sem. Ele aƒetɔ ƒe nya sem. Eye nya sesia me ya la xɔe se le. Na se nya la xɔe se. Maria bɔbɔ nɔ aƒetɔ Yesu ƒe afɔnu eye wòse eƒe nyawo. Enya sese ye la ba me ɖewo gbe bo ma se nyawo. Ye gblɔ be pastor ya do na wuli akpa. Pastor ƒe nya me nye ma nukunu me le nukunu wɔ bo. Ta nya ko ya gbɔna. Enya me ŋuse le nɔvi ye. Enya ye wo ame ɖeɖe kokwa ɖeɖe. Menye anyidze gblu ye o, me de kuku lo. Menye nukuru o, ma wela na ba la kpɔ ɖeɖe o. Alakpa ye, o le ble nu. O le tsɔtsrɔ, o le kplɔ ne tsɔtsrɔ ƒe mɔ dzi. Trɔ va aƒetɔ gbɔ. Aƒetɔ ƒe dɔ ele feke, ele miɔ, eye ko le kpɔkpɔ sɔaso nyama. Ko evo le ɖokuiwo me. Le si ke dzo kia, edzi kia dzo na me va gbeme ne mia. Ebe ko tɔtrɔ kana va gbeme no zreka. Etrɔ si Kristotɔ blibo. Ya yi dzi da ɖe ya. Amen.